الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله: المجلس التاسع عشر. جودو تسابوي جوينا في ذكر شيء من أوصاف الجنة. حاولوا كفولي بيتين نوجه الجنة. ودناني تندي نوجه الجنة سولنا كقد إيدا كسولنا. جاء في القرآن الكريم وصف الجنة وما فيها من النعيم والسرور والملذات. ورها القرآن ورتد لتندي نوجه الجنة. يكون در الجنة يبقى نعمة إسيو يكو جبل والبلد يندوم دم دوما تحافر ما يتا دوم يارو كان عين نمر فما ير. فالله جل وعلا ذكر أوصاف الجنة في القرآن الكريم. عند جالي لموضوع والوتين دين وجه الجنة القرآن ورتدنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أوصافها أيضا. النبي جمع صلاة الله جمع ومتبتني أولي موقع إبقيتين لنوجه الجنة فإن. ولكن ما لم يذكره الله ورسوله أعظم وأعظم. أما سكاكا فأن لا ينال نمونه والوايحات لنوجه الجنة من بوري مونه وبوري مونه. فإن عقول البشر لا تتحمل ما في الجنة ولا تحيط به. عنده حكيل غالران كفل تتاك ونهر الجنة وأبتاب وإفتقر ما فامن. فلو حدث عنه لما تصورت. وندو نفس بآدم يوتا مكونها الجنة له نفس بآدم وعوتا سجنه. نبهون كم سيد أميدي يغو أميدي نانوغو دندن أعندنا نويتي نورا مودوي. أما هون دون نبغو ميداي نانوغو ميداي مونوغو إلي ما ميداي يغو توتين دينا مفوق ديها حكيلو أكو هفتر مسادي مسيب. وإنما ذكر الله جل وعلا شيئا من أوصافها له نظير في الدنيا يعرفونه. tanni kadi Allah jaaliɗo mawɗo wolwi, Allah jaaliɗo magiɗo o wolwi hunde ibgo e tindinoje aljanna yeru ko woni ha duniyaru ko ɓe andi. fama fi dunia min almalazati wassururi warrawaihi tayiba walmanaziri zamila. ko woni ha duniyaru ibgo e kuje belɗe e seyoji e non ɓurde والمناظر الجميلة والأنهار والأشجار والثمار. إرادة بوء نكور غرارة سيا إشوفي إلندلوجة. وما فيها من المياه يكونها دنيا يبقى. وما فيها من المشارب يكونها دنيا يبقى جرمجي. مما له نظير في الدنيا كونها الجنة بيئة. مما له نظير في الدنيا دونك يرمون ونهر دنيا يعرف الناس يمدوا عندهم. فالله ذكر نظيره في الجنة. الله ولو يرمى جمها الجنة. ذكر النخل الله ولو دبنوجه. وذكر سبحانه العناب الله مسني ودني ولو إنبوجه رجل. وذكر الأنحار الله ولو شوفي. وذكر كثيرا مما له نذير في الدنيا مما يبتهج به الناس. الله ولو جدود لها الجنة كو يرمى جوانها دنيا ريم بسيرت بيمن ويتلذذون به بمبتن ربيمن. وذكر الريحان الله ولو أردي. وذكر المساكين الطيبة وولو جودر لسنينة والأزواج الطيبات وولو تيريران شنيبة. ونفى عن الجنة ما تتعرض له الأشياء التي في الدنيا من الزوال ومن التغير. النريب أجني الجنة
ɗum ko kuje feƴƴinta ɗum her duniyaru ibgo e nattuki timmuki e wayluki fa inna malada dunia tatagayyaru wa asjaruha taybas wa anharuha tanzor andu ɓerdi duniyaru waylan leɗɗe duniyaru joran coofi duniyaru ɓeeɓan wa ma fi dunia yafna kala ko wona duniyaru fure an timman lakin ma fi ljannati la yafna wala yazalu abada amma ko woni ha aljanna kayum timmata nattata ha foroy wa zakara ma fi ljannati min alshababi walquwa allah wolwi ko woni ha aljanna ibgo e pañaku e sembe nda darkaku nda sembe wa nafa ma yaridu bidhalika fi dunia min alharami walmarad allah riwi accini ko woni ha aljanna ko fe'anto yimɓe her duniyaru nayewu e ñaw wala ha aljanna wa zakara ma fi ljannati min alfarahi wassurur allah wolwi ko woni ha aljanna ibgo e seyoji wa nafa anhu ma yaridu lilfarahi fi dunia wassururi fi dunia min alhumumi wal ahzab allah riwi accini ko wonata ha aljanna ha seyo irin goɓe seranno her duniyaru ɗum woni o sunoji e kimmiɗiniɗi kuuje feere ɓalam ɓeramji allah riwi ɗum wala ha aljanna wa nafa anil jannati lmauta alladi yakunu fi dunia allah riwi ha aljanna accini waade mayde nde laatata her duniya fa yati ala ahliha fa yafnawna wa yamutun waade goo nde wara her yimɓe dow yimɓe duniyaru kamɓe goo ɓe nde'a ɓe maaya wa yajulu asaruhum fi dunia batte maɓɓe fufu itta her duniyaru firawna mo duuɓi 400 ka fuuɗo laami on accu duuɓi ma ko inde ko o laama to kadi toymo hannde hoddimane hunde duniyaru kadi no nemiri futtimman kadi wal jannatu laysa fiha maradun wa laysa fiha hammun aljanna ñaw wala her muɗum himmiɗinirago ɓe hunde wonde feere wala wa laysa fiha husnu suno wala nder aljanna wa laysa fiha mawtu mayde wala nder aljanna wa laysa fi ljannati mushahatun wala mushahanatun bayna ahliha konnaagu honnotirgo hakkude yimɓe aljanna wooda bal yanzi'u llahu ma fi sudurihim min ghillin ba'duhum ala ba'd accina allah senino ɗo ɗoppita wurtina ko woni ha ɓerde maɓɓe goye moneji kiɗɗi yoga maɓɓe dow yoga fa yakununa ihwanan ala sururin mutaqabilin ɓe laato ha nder aljanna ɗo ɗum derɗiraɓe ɓe ɗon dow leese ɓe ɗo huusotiri moye fuu ɗo tiiti oya wala giyanɗo hoɓɓudutana mum ya'nasu ba'duhum bi ba'din wa yafrahu ba'duhum bi ba'd yoga maɓɓe ɗon gewtira be yoga maɓɓe ɗon seyoro be yoga wa yata'allafuna laysa fiha ghillun wa laysa fiha hiqdun wa yata'alafuna ɓe ɗon bowri ɓe ɗon nalli laysa fiha ghillun wa laysa fiha hiqdun konnagu wala hakkude maɓɓe mone wala hakkude maɓɓe nayi ha duniyaru kam balle ka jayalu janga ɗo laaɓi tan jontani nafa wa laysa fiha hasadun ngayandi wala ha aljanna wal bagyi wal udwani bayna annas ƴaggare ɓeetare wala hakkunde yimɓe aljanna wa laysa fiha bagyun wala udwan wala nder aljanna ɓeetare e ƴaggare wala ɓeetare khilafa dunia ko luuti duniya fa innaha mamlu'atun min al ankadi wal ahgadi duniyaru kam ndu laati ndu hebbinandu kayru ɓe ɗume nduɗo hebbinanama ɓe moneji e kiiɗɗi wayne waɗi no mo ni kaja seeto o watake wayne waɗi mo ni kaja kanko ɓe mum kam hafure ɓe sendini wal bagi wal udwani bayna nnas ƴaggare ɓeetare hakkude yimɓe ahlul jannati salimuna min zalik
yimɓe aljanna hamɓe kam ɓe kisɓe iggo e bolwa ɗum ɗo ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين Allah seni ɗo wi min ɗoppiti min itti ha ɓerde maɓɓe sam tata ha ɓerde maɓɓe min gillin mone ihwanan ɓe derɗiraɓe ala sururin ɓe ɗo dow leese laamu maɓɓe mutagabilina huusotirɓe wala daranɗo hoɓɓudu oya suratul hijri aya 49 وما أخفاه الله مما يكون في الجنة فإنه أعظم وأعظم ko Allah soodi ɗum o wolwayi ko woni ha aljanna kanjum ɓuri mawnugo li annahu qula albasari la tatahammaluhu walaw dukira laha wa wusifa laha ngam hakkilo ɓaliranke hakkilo biya adamajo wawata eftugo ɗum wondo o tindinama ɗum wondo o innanama ɗum o tindinama ɗum wawata heftugo kanjum waɗi Allah wolwayi goɗɗum ɗo qala Allahu taala Allah ɓagiɗo wi فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفسه أن ما أخفي لهم كبسودنا من قرة أعين يقول تفاورة جزاء برجال بما كانوا يعملون كويلات بالأنكورة سورة السجدة آية 7 وهذه الجنة العظيمة وما فيها لا تنال بالتمني الجنة مكة إنما جكونها ما كانوا ɗum hewtirtake be yelaje dey yelano noon huwayi ka heɓata wa innama tunalu bi rahmatillahi azza wa jal seeni aljanna ka hewtore be hinna e allah jaaliɗo mawɗo wa bi sababi l amali saliha allati tugarribu ilayha be sababu kuuɗe laaɓɗe ɗe baddinta heedi aljanna qala allahu subhanahu allah mo seni e woodani wi qala allahu subhanahu wa ta'ala allah mo seni e ɓagaare woodani wi udkhulu ljannata bima kuntum ta'malun udkhulu ljannata nastire aljanna bima kuntum ta'maluna be sababu ko laati on ɗo kuwa suratu nahli aya 3 goɗɗo wiya kadi jonta ɗo a wi aljanna man heɓatake sana ɓe hinna e allah nden bo allah wi nastire aljanna be ko on naati on ɗo kuwa a tammi sona hinna e allah wona heɓan a nawtana mona sona hinna e allah wona heɓan a acca yeddugo mona faljannatu fiha dilar aljanna ɗo ɗowdi ɗon hermaka wa laysa fiha samsun yajidu nnasu min alha nange wala nder aljanna ko yimɓe marta guli muɗum wa laysa fiha bardun yajidu nnasu minhu ljamharir peewol wala nder aljanna ko yimɓe matata peewol catuɗo la yarawna fiha shamsan wala zamharira ɓe giyata nange ha aljanna wala peewol fiha dhinnun mamdudun la yazul ɗon ha aljanna ɗowdi foɗi ɗiɗi nattata هم في ظل وفي مكان لا يعلم وصفه إلا الله سبحانه وتعالى يبقى الجنة بدون در دودي بدون ها نكورة ها الجنة نولا مؤندي تندي نورا نكورة ما يكوينا الله مسلم بغار ودري الناس يفرحون في هذه الدنيا بالجو الطيب وبفصل الربيع يبقى دون سيروها الدنيا رندو بيتو بهبي jawu boɗɗo ɓe heɓi jonta ka nokkure man ɗo woodi hendu ɗo fotiti wala gullu wala peewol wala sollare wa bi fasdi rabi be fasduwol yaake seeto yaake to iyende warti kuje fuu puɗi booɗi sollaje timmi yimɓe ɗo seero min ajli jawi ngam sabbu kam wa yantagiluna fi sayfi min makanin ila makan to ceeɗu waɗi yaake gulɗu ɓe mbawata muygo ɓe egga daga nokkure ɓe hota ha nokkure wonde jonta wakkere woyla men ɗo yimɓe ko warti ha wuro ɗo ɗo suumu a foti aɗimana firaran min alharri ngam doggugo nguli wa talaban min jawwin moreh ɗaɓɓitingo bo jonta kam nokkure foftinore wa fi sita'i yahrabuna min albardi ila almakani dafe dabbude to waɗi kadi bo
yaake haakoji leɗɗe samata noy goo ɗon bo ɓe ɗon ɗon gapewol ɓe dilla ɓe heɓa nokkure powde seeɗa fa duniya daru nakadin wa daru naksi duniyaru kay ɗum saare ɓilla e saare torra ha nokkure a heɓata a fofta ɗon noon ha koroy ka wooda walaysa fiha shay'un yasfu wa yaslam wala hunde ni ha duniyaru ɗo laaɓata hisaka amma ma fil jannati fa innahu safin wa salimun min kulli ma yunaqqisu amma ko woni ha aljanna amma ma fil janna ko woni ha aljanna kanju ka ɗum laaɓɗum kisɗum ibgo e kala ko torrata ɗum fu wa min kulli ma yugayyiru ɗum laaɓɗum ɗum kisɗum ha kala ko waylata ɗum fu wa min kulli ma yukaddiru ko woni aljanna laaɓɗum kisɗum kala ko ɓurdinta ɗum jorwinta ɗum fu faaji aljannatu llati hadihi badu awsafiha ndaka aljanna ko laatake ɗo woni yoga tiɗɗinoje maaka wama ahfallahu minha a'zamu wa a'zam amma ko allah suuɗi acci ha aljanna ɗo tiɗɗinayi kanjum ɓuri mawnugo hawtade ɓe ɗon fuu wala ya'lamu illa llahu subhanahu wa ta'ala ko allah suuɗi won wawi ɗo wala mo andi ɗum sey allah kanjum ɗo wala mo andi ko allah suuɗi acci won wawi gonɗum ha aljanna ɗo sey allah mo sino e ɓagare wodani ngam ko wolwanima wawata famugo kuje feere ɗo ko waɗi ngam nanduman wala ha duniyaru a meeɗa yiigo a meeɗa nanugo sakko ɓerde ma ɗum a iri majum nayi duniyaru kam ke aɗo yamɗi ko ɗo jonta wane mbiɗa boka heɗon a yiɗa aljanna allah reni jamba o telɓa o waɗani jafta o wujja o hande jango allah reni kama qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam banina bano annabijo mo salatu allah e jammuɗum tabitani wi inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar o wi ande ɗon nder aljanna ko yitere yiyayi no furu nanayi meeɗa torƴago dow ɓernde ɓalinanke ha hunde a yiyayi a nanayi wala no a numira qala allahu jalla wa ala allah jaaliɗo mawɗo wi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun yitere fu anda ɗum ko ɓe suuɗina ko gite fewrata be man mbar jaari ko ɓe laati ɓe ɗon kuwa suratu sajda aya 19 wala hidu qawlahu ta'ala taskite konngol allah ɓangiɗo le bima kanu ya'malun be ko ɓe laati ɓe ɗo kuwa innahum lam yahsulu ala hadha an-na'imi kamɓe yimɓe aljanna ɓe gasayi dow nema ka wa sururi e seyo ngo illa bil amali salihi koyna ɓe kugal lamgal faljannatu la tunalu bil kasali wala bitamanni aljanna heɓirtake ɓe joosu ɓe mbatinan wala yo yeɗuki hokkam mi nini nden huwata wa innama tunalu bil jiddi wal istihadi wal amali salih no yeccago won ko woni aljanna ɗo noon hewtore ɓe tiiɗal e non noon kuugal lamgal fa inna allah subhanahu wa ta'ala ja'alaha lit-tayyibin allah mo sene ɓagare wodani waɗi aljanna ka ceniɓe salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin allah wi salamun alaykum hande dargal waɗi nastoɓe aljanna ɗo taniɓe allah se woni dow moɗon ɗiptum on senake fadkhuluha khalidin naste aljanna on ɗumotoɓe nder maka ha foroy suratu zumur aya 7 ɗiɗi
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة يا رب من الملائكة ما ينتظرون طيبين الحال بمشنيب يقولون ملائكة دنبيا بسلام عليكم جم تبتي دومون ادخلوا الجنة نستر الجنة بما كنتم تعملون بكم اللاتي والنقوة. سورة النحل آية 5 فالجنة طيبة الجنة شنيكة وهي دار الطيبين الجنة دوسان شنيبة. أصل الأعمال الصالحة أصل كود لابد الذين استفادوا من حياتهم في هذه الدنيا كود دند ببوتيتوري هانجي نما الدنيا رنام واستعدوا لآخرتهم بتسكني بوك الآخرة مبه وقدموا الأعمال الصالحة بحمد بوكو دلابد وتابوا إلى الله من الذنوب والسيئات بتوبني الله بأتي جنوباجي يكون كنده فخرجوا من هذه الدنيا بأعمال صالحة بقرطة الدنيا أرضه بكود دلابد وبتوبة صادقة بيوتوبوا بولارو هؤلاء هم أهل الجنة نابع أنونيم بالجنة. أما من تكاسل وتباطأ وتمنى على الله الأماني أما أن جوسل فإن بوالي باتنا وتباطأ نبتي أتي هوغو غلو نبي بتنبي هوغو هواي وتمنى على الله الأماني دل يلكتي نقلا يجدو الله الله جافو ويا فتم جولي قوته فإن هذا لا يحصل على شيء عنده أوغام وغسطا دوه لكون ده نما جال جنة وهبتا كني كما قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسري به نسبه مكوغال مودum nebtiri be mudum o huway kay leñol mako yawnata be mako ko o moyjoto o huway ka o heɓata man batta bihi amaluhu mokugal mum nebtiri be mudum yani mo muyata ta khara bihi amaluhu kugal mako sabbitini mo ولم يكن معه عمل يقدم إلى الجنة كوغل ونداي بما كوغل هني تمويا الجنة لم يسرع به نسبه نول ماكو يودتا بماكو أنه من قبيلة كذا وكذا ويكا قول اللي يولي كذا ني كذا فأنه من قريش أو من بني هاشم كان قول أولون در لي قريش كوين كاي أشو در لي قريش كوين من بني هاشم إن قري وداغو النبي جو وأنه من أشرف العرب كان قولون در قربة يدوغو عرب ويكا قول كله كان قول كجاجو لا يرفع عند الله من مفلو داي نامي كجا من مي حوساجو داي نامي فلو من مي كولجو داي نامي ني كاي يمالو دوكا ولا هيا تسيكو غندي وإنما ينفع عنده العمل الصالح يجاغو ما كنا فتحها أنكم كوغلام غال ولو كان صاحبه ليس له نسب معروف وندو جام كوغال ما ولا نام ولا ينشتوري أنداني andale yol mako sam e andawo dumejo sam kugal mako lamgal yo do on nafa qala allah subhanahu wa ta'ala allah masani magare wodani wi inna akramakum indallahi atqakum andu burdo teddugo mon ha allah buri on hulugo allah buri rentugo kaale mako suratul hujurat aya 13 wa qala ta'ala allah mangi do wi فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. النبي فإذا نفخ في الصور تلو الفوفامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فو ملائكة جو إسرافيل دم كيلو الدورين عندي الله أمرة مها فوفا ندى فوفا ندى
fofandende maygo to o foofi ɓaama duuɓi cappayi o loro o fuufa fayinta fofandende jummungal to ɗum allah seniɗo wi fay janufika fi suuri to ɗuwal foofama fala ansaba baynahum leycotirki wala hakkunde maɓɓe yawma e jini ande nden o baba am o ɓinguel am o kajaju am wala yande man wala yatasaaluna ɓe jam jamtidirta toye wayne toye sobajo on wayne toye kaayi na yande man kam faman sagulan mawasinu mo nijorgal kuuɗe muɗum teddi kuuɗe boɗɗe on ɓuri teddugo jiisi kuuɗe mo kallude ka ɗaayi fa ulaika humul muflihu nda ɓeɗo woɗitiniɓe waman haffan mawasinu mo nijorgal muɗum weyniti kuuɗe muɗum boɗɗe famɗi ɗaayi ha dow kuuɗe kalluɗe on jiisi fa ulaika alladina hasiru anfusahum nda ɓe woni ɓe rusɓini nafsuji muɗum fi jahannama khalidun ɓe duumotoɓe nder yite jahannama suratul muminun aya temerre e goaba hayago aya temerre e tatama fala yanjuruna fi l akhirati ila l ansab ɓe darata ha alakhira ɗo heedi leƴƴi wala ila l amwali ɓe darata heedi jawle wala ila l jahi ɓe darata heedi darajaji wala ila l awladi ɓe darata heedi ɓiɓɓe wa innama yanjuru ila sayin wahidi no eccaguma ararate hunde woone tan wa huwa alamalu salihu alladi yanfau inda allahi subhanahu wa taala kangal woni kuugal damgal nafowal heedi allah mo seni o ɓagare wonani al imanu wal amalu salih nuɗɗinki ɓe kuugal damgal hada huwa alladi yanfau inda allahi azza wa jal nda ɗum on woni nafojum heedi allah jaaniɗo mawɗo kadhalika la yanfau l insana amalu garibihi banani fahin nafata neɗɗo kuugal bandirawo maako aw amalu walidihi malla kuugal baamaako aw amalu waladihi malla kuugal biyiko wa yaqulu o wiya anamno fulan min mi ɓi wayne de e camanaki en ha o hisana aw malla bo o wiya ana abu fulan min mi baama wayne de aw malla bo ana min bani fulan min mi ɓiɓɓe wayne en de la yanfa'uhu illa amalu salih ɗo ka pat nafatamo koyena kuugal maako laamgal la yanfa'uhu amalu gayrihi walaw kana akraba nnasi ilay kuugal tana maako ka nafatamo ko on man laatake kañum ɓuri ɓaɗago yimɓe fo hen maako fa ibrahimu alayhi salatu wassalamu hu afdalu ahli ljannati bada nabiyina nabi ibrahima mo salatu allah e jammuɗum tamitani kanko ɓuri nder yimɓe aljanna fo ɓaawo annabijo meɗen wa abuhu waliyaju billahi finnar baamako en ɗaɓɓitiri allah kisnaf kayum ɗon nder yite li annahu lam yumin billahi azza wa jal ngam baaba annabi ibrahima juɗɗinayi allah jaaliɗo mawɗo nabiyuna muhammadun sallllahu alayhi wa sallam huwa sayyidul awwalina wal akhirin annabijo meɗen muhammad wa salatu allah e jammuɗum tabitani hanko woni koho kanko woni jagorɗo arandede ragara en fuu wa abuhu finnar baamako ɗon nder yite ta nani banni ha a diwtora dina allah wala men leñol goɗɗo ƴamino annabijo sallllahu alayhi wa sallam to babam woni o wi babama ɓe babam fu ɗum nder yite halas annabijo wima no a waɗata a yi allah seniɗo leñcitore wala ha mako walla leñol wala ha allah ɗum kadi o wima nabiyuna muhammadun sallllahu alayhi wa sallam huwa sayyidul awwalina wal akhirina wa abuhu fi nnari annabijo men muhammad wa salatu allah e jammuɗum tabita jagorɗo arandede ragare en fuu kanko ɓuri ɓiɓɓe adam ɓuri takle allah fuu babako ɗo nder yite toye leñol nafata goɗɗo kadi wa jadduhu fi nnar mama mako ɗon nder yite wa ammuhu fi nnar bappa mako ɗon nder yite anda abu jalina illa man amana billahi wa rasulih wa amila saliha koyna on nuɗɗiniɗo allah e nuɗaɗo muɗum huwi kuugal damgal nuhun alayhi salam lam yanfa waladahu annabi nuhu mo jam allah tabitani o nafayi ɓiyiko wakkati nde ilam tufana wari o waɗi laana timmi allah urimo o naada yimɓe ɗon o ƴewni ɓiyiko o wi ko wiyata kay sawi ila jabali yasimuni min alma min mi moɓoto mbiyan ha hoosere toon nde hisnatan mbiyam qala la asima alyawma min amrillahi illa man rahim annabi ɗum humimo kay
ولا كو حسنة حد سيمو الله هندي وحال بينهما الموج فكان من المغرقين سيوين فجن دي أمواري فاتتان هندي حكونا النبي نوح بيبيو بيجلاتي دلي وليبه النبي نوح تر النبي انجوه تدو بيبو ويما ونوح عليه السلام النبي نوح وجمع النتابتني عليه الصلاة والسلام نم ينفع ولده ونفعي بيكو بدو يولي دامو دادو بدو بولدا دي ديامو يدو كما ذكره الله سبحانه وتعالى بنو الله مسني بغاره ودني ولويدum hanu annahu lamma farada nabihi biddo on de fel de wajjidi acciba mudu wa sara ma al kafirin wala take wodo wondi be heferbe sara min alinna se biddo go lata ke moy go yimbe yite wa abuhu nabiyullahi nuhun alayhi salatu wassalam ba ma ko annabojo allah nuhu mo jam allah tabitani salatu allah tabitani awwalu rasulin ila ahli al-ardi arandejo modela hayim be rewbe ko luti allah halen dindi fala yanfa'u al-insana amalu qaribihi aw amalu sadiqihi aw amalu abihi aw ibnihi kadi der kam nafatande do kugal bandi ko malla kugal sobajo mako malla kugal ba mako ko kugal biyi ko la yanfa'u al-insana illa amaluhu salihul khalis illa amaluhu salihul khasu bi nafata bi adamajo ko ena kugal mako lamgal hertoragal be mako nasalullah azza wa jalla an yuwaffiqa al-jami'a lil amali salih en toro Allah jaani do mo fooda yimɓeji fuu heedi kuugal laamgal wal ikhlasi li wasi wa tawbati nasuh e laɓɓinki kuugal fuu ngam Allah e tuubu mo laamgu wa hifji l awgati fi ma yanfa e reenugo wakkatiji muɗum jemma ɓe ñalowma fuu haa ko nafata wa hifji l amani fi ma yufid e reenugo gurdamji bo heedi ko nafata وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه